Menghadap kamu udah nami. Tuna sokot dia pedi hero nami kerajaan nami horat tak kamar sobat tu hamuna kahulu nami heruna lasmaro hamuna ailas roh nami kita pe bilang dia hamuna hula nami. Jadi akan las ni roh nami tu hamuna hula nami tapi bilang wahai tak kaburu. Jora mga lihat tuh langsung mas dia langsung sopa langsung mana ada kamu nyampe kata.
Hamula-hula namin, tumpahon namin, pamuro muna. So di PTP ni hata siya, kami pamuro muna sa muna, lahat marohan muna. Sinubuti ma. Di haroro namin sa luhut na, akahahangin muna. Songon na masisabi-sabihan kita to pasahak lasaroh namin. Dan hulit namin dan tulis namin. Ali itong dia terpakai kami ang kahahadali ang kita na marunungan tubuh hulit. Asirohan itu Tuhan sa igad naman ni hulit. Ala yang gutuis ng terpakai kami marunukok kamusita na marhamarang. So ini pasahak nyata siya kami na marhamarang. So ini hata di pemurut tak sama Tuhan masuk utang pak. Tenagamu dohot waktumu terlubuh di materi. Daftar balas sami Bapak. Sangkia madila Tuhan dia mau kagajang nyumur dia nak kari pason dia nak rezeki. Ima dia Tuhan dia mau kan itu waktu nang soalnya ka mangudakku. Tung soni PCP nyata nami tu ka Bapak. Malate mah dia mau ka pas-pas do rezeki. Nang songoni diburu nami. Bere sudah poparan ni nama rata. Malate kurang mah dia mau baru. Saya kejang nomormu dia maka rezeki dia mau dia nak pas-pasu. Dileo nakka las neroha dia mau asabun saya balga ulah tak kahita namar ulah buru. Jadi tumpe hata malate na boy terpasat tami saya tu hata mana manggoi pasu-pasu. Gadis Melayu dengan korban seluruh korban dengan goyang deli. Aduh seksi dan saya, aduh gendut dan saya, badan muda bergoyang-goyang. Oke, tolong biamu, doa biamu. Sarawan indah saya dijaga tegok, kaki melangkah bergerak maju mundur, ikut irama Melayu. Bawalah umur saya atas selendang, kita menari saya sambil berdebat, jangan melambat menari-nari, buka ke kiri dan putar ke kiri. Gadis Melayu dengan kompor ban, si baru korban dengan goyang deli. Aduh seksi dan saya, aduh gendut dan saya, badan muda bergoyang-goyang. Gadis Melayu dengan kotor banget, selalu korban dengan goyang deli. Aduh seksinya saya, aduh genitnya saya, badan muda bergoyang-goyang. Gadis Melayu dengan kotor banget, selalu korban dengan goyang deli. Aduh seksinya saya, aduh genitnya saya, badan muda bergoyang-goyang. Tarik sabona, kotor di botol, bertemu karena banderona. Alagi caro bola dari banda, bari jaki-jak sabona masalah. Kami pernah di depan, atik tangan. Ada biru untuk mengundang, Aisyah diingat kau ada di son. Gadis Melayu dengan kotor banget, selalu korban dengan goyang deli. Aduh seksinya saya, aduh gendutnya saya, badan muda bergoyang-goyang. Besok orang tercungtung nari, suhu nami, mertua beno paham. Asal jalan hari mau musita teh, Gabi emang. pada nami. Gabi. Adok kata di nama tua nama dok saya jur muda saya jur muda tok bapak mau di hari muda das baru mau kurang tok. Ibu akan lihat di hari sudah pas.
Baik mari kami godang biar tu mama masuk amat tak bertu di baca di petik ya no. Baik mama. Panggilan namin. So, di ba di hamusuot namin? Grabe man. Anong diwag kami so? Sakti namin so siluadan. Dan namin lang naurupi hamo. Tuna sugot. Anong katay na batuan na ito? Tak sakot tulong na. Tukulis. Sakot hindi pa dia. Tuh pasang ano pa siluadan namin do. Sakti namin. Paparitangan namin na susadiya. Las maro hamo. Grabe. Alani para musik namin so. Tayo na siluadan namin. Paano na musik na nabartis? Tung akan na batuan na tung si titik na si bukta udong rais di rumah otik sosial dia nabi buat nabi amat tadi bataro namanggong pasu-pasuna itu di mahal pun ada semua Kuria tetangga do pemerintah setempat. Na tua-tua di huta. Mulai di gudang do pasaton nami tu hamuna. Ang giya malam kita payamat tadi batadi hamu akabisu do akas las niroha. Nung araw hamu madabotok kami mabuat pinggan nahot. Ang giya matutu lam tuhon na persariteon anak dohok parmen nami. Ibu kamu do tutu dohok boraspir. Asa pirmen na koki bahul-bahul mapasalongan. Hira matutu tot dini anak dohok parmen nami. Julu-julu main na nangak kapasalongan. Bagok dengan nomor kanto dolok do nomor rupiah. Oras matok kami bona suhu nama jalo. Tugadana matong di hamu rajani huta. Sarika pemerintah setempat dohok kuria tetangga nama ngalehon. Jadi song-songi ma di hamu na tua-tua di hutan nami. Pemerintah setempat kuria tetangga nang sarika. Masa mangarai di hamu bori. Awak. Asoro mahami nalaho manopa-nopa hamuna di halujong muna nung rohamu tuko gunyalaman nami. Amang permusi nami. Di nalahor kak mahami nalaho madapotor rajani hutan nami. Pemerintah setempat sarika kuria tetangga. Asobain baca musik na sudah tortoran nami nalaho madapotor nasida.
molotumpe na botar le kami halan wal tio pasok bugasmu atani na matua do na madok siditi inna sigo pagolang-golang pangaragutna otit susadia pena botar pasahat kami siak kami bona suhut amat tadi batama na manggoki pas si morang-morang mama Ais tio kita nai mau natuk to mata na martua de bata tuduluk pe mutung na hotel mulia tio tuturut pe mu da bota asa do nai masuk kata ina batui dapat stoin na gulabo pihak di atas salian boros mahami ka do kasau tamunan na mancalo mata-mata pe dia muna sundan na kalian matutu wah sundan pasatamu mah asa tadi ba pasatan ni pada nabi Ano gawin magabi? tinari lo putio tinari tukang gagatan baik mas tio nas pada umah pasatan hula-hula nami si tumorang tulang rorobot nami na ibaho tulang si bolon bona tulang si tanggang si bolon kamu rajani hula-hula nami si tumorang tulang si bolon tulang rorobot na ibaho bona tulang si bolo si tanggang bona nyari tiddaun hula-hula na martinodoon si bolon si naga si majutak bakara munte hula-hula na poso si naga si tumorang si bolon asaroma hamo amang raja nami Ima naung lasro hatta diari naudi diari na lingganon inaung taudur na keningan bere do boru majalo pas masuk ke rumah sari bioni yo pemang boru pe masuk ke sakami ora spir na sakami gabe tulang gabe ujalo hai majo pebonok satami di bogu dalam muna asa upitahan mi jo gudang nami yang boru gabe jala horas liamu hula-hula nami dihamu promosi
malah surat aja dari on Imadinau kau dulu nakian bere do guru nami majalu pas pada masa ribeoni ima haro nami yang pada di wisata kion nakin hubo kami do dihuti natulang muna do akaida muna bau muna perwebir abang guru dan terus nami mangnahulik nami terus dia penabui perwebir nak kubok kami yang terus nami mangnahulik nami merupuk kamu ay mulai dari jolo mangekspor borak do boras do hida mengimpor nawa ate jelas baru muna jadi dohon pasal na juga asa titi do ni opa kulang parah una tuk soni penabui perwebir na boy terpasat kami amat tali bagama na manggohi pasu-pasuna pasat kami tulang Dinalaho lau mahami manop-manop raja ni hula-hula nami asobe damang maju musik na tabutor toran nami madabotor raja ni hula-hula nami Nomorun Buku kamu Kakak lemon ni Borhati tak borhat berarti sebuah muna malas orang nami yang baru ay berhon nami son dari pas-pasuan saya lam tujuh nama ay tahu muna sino tujuh ni hari ya tujuh lu kamu dapat apa bukan alomak itu jai kamu dapat mul natiyo so ni masih nami yang baru asa don nami son dari tujuh asa bakok nama halto nanya gada derbiya bersama nama cal hulu muna tu gada nama dia muna mangalian tutu pasata mi do karbo tujuh ikon tudal do nang marmeme bere do buru alai Roma hami mamohol bere nami boru nami tujolo ma boru nami do bere la bejala horas tulang las tujolo ma do ngani ma ito opulam bria soni ma do amalam bria ade iya mabe siap behita ke diamu promosi nami gari neng borak mai mamohol bere nami do boru nami bedamang ma alenggo perjolon mertuakka na manampungan non edinami mo jobain ade permulan non semua orang pada
oleh kuasa rayaku. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku serah, semua ku relakan, namanya dimulakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku diri sayang Tuhan, aku diri akan jadi anakmu, aku diri sayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku diri sayang Tuhan, aku diri akan jadi anakmu, aku diri sayang Tuhan. Glory, 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 hallelujah, glory, glory, puji Tuhan.
Tikion tuak tay naktay. Nah, buka. Sida putar. Horas Madura Jaya. Aduh, aduh. Jadi semuanya dihita sa loob ng rombongan na siya parapat. Dito naman ang marangking parna na ni Hutaon. Roon di sudi rombongan ni Raja ni hula-hula nami. Duksahat di tanong Raja namin ipogo ni alaman niya mangguruta. Mandrok hatam nasahatan ni Borsi Beriton di penok kita. Jolo sahak na ita ipogo ni alaman niya mangguruta tetulang. Doon ita ka naman hamarangking. Mauli ate madia mata di bata pardengga pasai yang mengguru na burju. Gabi jala horas to. Masrohan nami Maria Yeto dinami. Dinang tauluro naking anak mo nagabe hela nami. Guru nami nagabe paro may buto bagas joro ni mata di bata majalo pasu pardong saripio. Marhite-hite yang ang guru dito muha di puguni alamammo. Marhite-hite uning-uningan na pinukan na puta si jolo-jolo tubu ima ugong sa bangunan. Ato nga mangguru nang manortor rohami di puguni alamammo natin ang mangguru. Gabi jala horas. Mauliatin magabe jala horas. Dari semuanya mengarahku. Asa tapangino tortor tajolo tapangino magundang minong sa kami di po ni alaman niya manggoro nami yon mga ditong-tong kami do ogum nauli marhitay ng manortor kami pande nami kahit damang godang mula-mula. Si Piritondi asa pirmapok ibaul-baul pasalongan dari matondi niya kamangguro namin sa luzu-luzu at kapasamotan Matutu. asa huliat to kami harus si Piritondi o badamang godang yati.
rohami madapat to kamu sotung manarita badan ng tudimuna amang parmusi nami dari borhak mahami nalahu manobba raja ni hula-hula nami. Ditay kotor-kotor na bang ibing-ibing rohamo manortor diulubihamu hami doho hebeng asa harangan ni siya balo maparsaran ni liang-liang oras mahami raja ni ulam na magjalo berlipat ganda banyak abok kamang buru nami so ni may naruhat ko hatatta sa dahata may ita asa tapita gordang ta kaulubulopi buruta naburuta so ni mamang buru Gabi jala waras tulang. jadi hujulu mamu na buru do buru nami